Birajte koji sadržaj plasirate svom umu u bilo kom dobu dana, a naročito pred spavanje. Sve što radimo 40 minuta pre spavanja temeljno i detaljno obrađuje naš nesvesni um u toku noći. Zato je i važno da nekih možda sat vremena pre spavanja odložimo telefon i isključimo sve notifikacije, jel te, da se posvetimo nekim stvarima koje su značajnije od listanja Instagrama, Facebooka i ostalih zanimljivih društvenih mreža i aplikacije. Ono što je jednostavno i važno je to da u sokovnik ubacimo pomoranđu, ne možda očekujemo sok od šargarepe, jel? Slične su boje, možda sličnog ukusa, verovatno imaju neke zajedničke elemente, ali nije to to. Kako onda očekuješ od svog uma da te podrži, i uma i svesnog i nesvesnog, i nadsvesnog? Kako očekuješ podršku ako svom umu plasiraš neki džibriš? Ne može to tako. Znači, ne može. Zato su bitne pozitivne afirmacije, pozitivne misli, uverenja, pozitivne priče. Generalno, motivacioni videi, takođe. Generalno, birajte sadržaj koji plasirate svom umu. Šta god da se dešava i ne dešava u svetu, i pre 7 godina je bilo problema u određenim krajevima sveta, i danas je, nažalost. Neke situacije se ne rešavaju iz godine u godinu, ali to nije izgovor da se vi ne posvetite vašim ciljevima i vašem dvorištu, pa onda tek da gledamo svet i sve ostalo. Naravno da smo mi svi deo kolektivne svesti i da utičemo međusobno jedni na druge, svakako, a ono što je važno je da pre svega imamo dobar uticaj na sebe, na svoj um, svoje okruženje, svoje emocionalno stanje, svoju percepciju i sadašnjosti i prošlosti i budućnosti, da znamo da iz prošlosti možemo da naučimo lekcije, da promenimo odnos prema tom iskustvu. Možda ne možda promenimo iskustvo, ali emocionalni odnos prema tom iskustvu svakako možemo. Ti konci jesu u našim rukama. Da sad možemo da kažemo, ok, neću da menjam svoj, svesno ili nesvesno, neću da menjam svoj odnos prema tom iskustvu, prema toj situaciji, ali ta negativna emocija zadržava tebe, onda ona manipuliše tobom i ti ne možeš da iskoristiš kao pozitivno uverenje.